nini kwa Kiswahili? Kila siku tunasema Kiswahili. Leo fata telefone yawe umanukemo ureba handitswe YouTube maze wandike New City. Urumva? Wonaho umusanzu mwiza cyane ajya mwebwe mwitwa New ariko mana New Paradise. Urumva? Aho rero naho byose nicyo kimwe. Manuka mu telefone yawe handitse YouTube. Winjire mu neza gani wakabuke kubikora. Kubera ko ndabona indirimbo cyane ariko izo mushaka muraza gusiga. Mwabyumvise ibanga rimwe. Aba rero baraje mu ndirimbo nziza cyane eshanu. Indirimbo eshanu. Uze zingana? Eshanu. Indirimbo eshanu. Bamwe bari ku 8 ariko ntabwo byashoboka. Dufite saa 10:15. Turamanutse rero n'indirimbo nziza eshanu. Cyangwa umuziki tukumenya ikibuga. Uzabona ntacyo utwaye. Turaba turi gutanga mikorofone. Aba nabo n'itorero rya Nyamirambo, itorero rya Ngore, ntara ya Nyamirambo. N'aba mu mujyi wa Kigali. Ababwira Abanyaruhanga nabo muri hano. Umva Abanyaruhanga mugire mutya. Abanyaruhanga ihanga byiza mbese n'umuganda w'uburi. Kwagerero ariko yanjye ntabwo gufata neza.
Baraguhamagaye. Sinabasha kumenya imigambi y'Imana, oya sinabishobora, ariko icyo nzi neza ni uko twabikoze, ibyo nifuriza ari byiza. Yeah.